Menteri Ketenat Penroisor ubah senyaw balang dahar haka sautrik ujambang arhajar arpuar ulaong bagi sorkar jela kan sebenarnya kam digi kendon an kibateng persya itu kiba persya ya ki jaka bernyut. Ubah senyaw balang dahar ulaong bagi sorkar kan sashi mega senjam haka por kebabiang bargidon bun ki kendon an kibala banle da kebateng Ula pensyai bagi breu ki klam persya ke jaga nyut ke besyirta. Hendai gila penpau bagi jinglu mi nyut ke diben longkat kum gejuk start science ke bamenta bat banyat kat kum ki kendon jong ka National Green Tribunal bat ki kendon jong ka solid waste management. Hendai kidon ke jenge kan diat amar kidon ki bampat sengoto bat ki persya ke jaga nyut ke besyipor. Hendai ki officer kilala ban pensengoto iki katukan ki shnong bat shan on spen bet no ya ke jenge. Uniu Menteri Uleto bagi sorkar kadon nikatong banbu eka jaka lumnyut neka Scientific Waste Management hasilong bat hajawai. Bat hadin kani on seburu iki neka jaka lumnyut hagi waipat ki distrik. Bat nah ngapot bre betua municipal. Ni badon ketuga don kijinga katuan ni mentak tu temporary doping. Tay ketu gila diskus tu besi kar kumolo mata ke officer kadang ya. Wadi barok skaberu malagasi kar kumolo matan gila ya. Lai belum kam belum lucu mutah jual lakut jam lucu apa usia. Tak beda berkenika permanent ber wilayah saya nak jadi aja lah. Nama lifestyle di cakap tak pollution kan inspect no kan check no. Nak dengan ada long feasibility sih akuat ni kan lah. Tak ada penting. Ketusi kebaya sos kaweru mengi. Ibu nak government mengi perkat bahasa instruct officer dengan municipal banilai ban aware yang senang katukan ni ai awareness program. Dia bikin super hakabaya day pagani temporary doping. Kani it is just temporary measure. Dah hakabaya day bebar ke permanent ku mau mundun bebersya. Pero ba ungi ai bai tang ba pinsnano badai bukan long scientific. Dia kata yes it is correct. Mangila. Ndala yo ir cakap apa permanent nilai tik kat ku aspek identity nomad aspek SW M200 rule kata ini kena tusi. Isu kena hakabaya day tusi belak depa. Bon kan dah jual ni parlamen berat. Aku belum mentam don cukup dulu kalau aku bisa jual. Kibru ki klaim persya ya ke permanent scientific waste dumping. Kau ni ai tambah make sure it should be properly managed as per the entity guideline as per the SMW rule. Klaim persya. Karena kadang problem kerja kan belum mentam don bisa mempersuatu ki persya ya kenika temporary dumping. Tega tu kat belum makan lah ya pesutu kat tu kan bisong lagi kau besar kelak kendok lagi por ke beda mereka awareness program bro. Tega tak aku belum lagi officer kerja selesai. The presently aku belum don lucu dah juai. Tega ni will solve this matter in a very short time. Government will take its own course of action when the time comes. Not now. Action gumut No, so many action ada. Ini kini kita bersyak. So many action ada.